Sardoka ingtia rong ke patu aklamalong BJP mass joining amai kapaman pon. Pang tek atum PWD Chokomar Vidya Singh Teron Aphan Apran are mudded. Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbi Aphan Duar Baguri Arat Pen Kachoropon. Kardom. Hello everyone. Karbi Anglong Autonomous Council invites you to a grand celebration of its identity, the Ginger Festival 2026. Discover the journey of a world-renowned ginger from farm to market. Enjoy cultural performances, food stalls, farmer-entrepreneur interactions, workshops, and a vibrant display of our tribal heritage. Be a part of this celebration of our farmers, our culture, and our land. Karbi Anglong is blessed with rich culture, natural beauty, and one of the finest varieties of ginger in the world. To honor this gift and to empower our hardworking farmers, we proudly bring to you the Karbi Anglong Ginger Festival to be held on 8th and 9th January 2026. This festival is not just an event, it is a platform for farmers to showcase their produce, a platform for entrepreneurs to explore opportunities, a platform for visitors to experience our unique flavors, culture, and traditions. From exhibitions to cultural nights, from food courts to live demonstration, the two-day celebration will bring together talent, tradition, and tourism. So come join us, bring your families and friends, and let's celebrate the pride of Karbi Anglong together. We welcome you all to the Ginger Festival 2026. Kardom. KarbiAnglongLIVE ada birtang ton pen arjupanikta. Kedamtang ni phaipli anerlo por phaisia por malom diopani MAC constituency ke parlo angkang womulangso sardoka ingti pathuaklamalong BJP mass joining amai ke paman pon. Lasonsi mai ke charipon BJP is Karbi Anglong district amai phurolen kiling mai ke phalam thelapen aluhi ke pachini pon lai chaning leng aluhi sarpo mana pengpen kachitong dun Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Manteng aluhi MP Amar Singh Tiso Chopha Pangjang aluhi MLA Dor Singh Ronghang MLA Vidya Singh Ingleng EM Surjo Rongphar EM Richard Tokbi EM Madhuram Lekthe Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Avijit Kro Lapen MAC Kadom Tirangpi Sorbon Kumar Telenga MAC Fengpiga Ringma Pen ke Chenglok Penangan ke Thekeding atum Chitong Dun Silabang so mass joining along RD Pidun MP Amar Singh Tiso pen lam theke jai pon ki kedamtang parliament along hemprek nang pinangjipu private bill paponlo lapen nilimethang akam ke chiklem ponlo nang litum niliphan ongdung awot puta radatum nang ke pahai ponapot kurwang thu pajur pon halapu Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang hin pen radatum aphan rong kera kardom lapen sengkan kimia kardom pajur ponsi Rada tumpen RD doklong alam the ke jai pon ke monsam ke do pensi Karbi Anglong chingthur dun ji lapen hemprek ta long ji hemprek ta BJP asong pensi one week ji puta rada tumaphan pachini pon লগতে ইপিএসএল সির কংগ্রেস সবগুলি 1500 হাউসেস মেম্বার্স নয় ভোটার্স নয় 1500 হাউসেস পরিয়ালে আজি কংগ্রেস আৰু ইপিএসএল দলৰ প্ৰাৰ্থী কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এই যোগদানৰ কাৰ্যসূচী আগতে বেলেগৰ কাৰ্যসূচী আছে আধাৰা স্থাপন বেলেগৰ কাৰ্যসূচী আছে গতিকে সেইটো গোটেইখিনি মিলাই আজি কাৰ্যসূচীটো আছে আজি কংগ্ৰেছ আৰু ইপিএসএল দলৰ প্ৰাৰ্থী কৰি আমাৰ দলৰ যোগদান স্যার আজি কেইবাটা কাৰ্যসূচীত আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰিছিল কি কাৰ্যসূচী আমাৰ দুৰ্গামূলা ষ্টেচু মানে প্ৰতিমূৰ্তি এইটো আধাৰা স্থাপন কৰা হৈছে আজি 2 সপ্তাহ আগতে মই দেওপানী সমষ্টি আহিছিলোঁ তেতিয়া মই গোৰ্খাসকলে এইটো দাবী মতে মই সেই আধাৰা স্থাপন কৰা হৈছে আৰু লগতে গেট আমাৰ ষ্টেডিয়ামৰ ইণ্টাৰ্ন
গেটৰ হয়তো আমি আজি আদালত স্থাপন কৰিছে লগতে আমাৰ নামঘৰ সেই নামঘৰত আমাৰ কি নামঘৰ আছে সেই নামঘৰটো খটখটীয়া নামঘৰ সেই নামঘৰটো আসাম দৰ্শন জৰিয়তে তাত টকা দিয়া হৈছে আৰু সেই তাত যিটো অভাৱ আছে পুঁজিৰ অভাৱ আছে সেই পুঁজিবিলাক আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা আকৌ CM ৰিলিফ ফাণ্ডৰ জৰিয়তে আমি পূৰণ কৰিম বুলি মই Lapen Lal Singh Ingti Prokas Terang Lapen Arisang Ho Tum Ke Japon Pen BJP Asongalong Bang Pharukrip Hoso Se Arat Bang So Mass Joining Amai Long Ke Paman Ponalong Chipa Okdun Ini labang su BJP long ni untuk program ni untuk program ko dalam sidang ko apa kali ada ni li labang su pra Karbi kali asal jadi laiku aku dalam community ini mereka posisi baru tetapi nili tum ada nili nili ham kesana nili tulong dia tapi nili tulong Karbi kali asal long untuk ya nili tum konstitusi nili kongress kong ani hala dar mai ko lo sidang ke nili bangke hala dar regional committee tang an tham bangke ni ke ada trainer ki ju dosam lasi order bangke nili lokson central committee lo sam nili panang hang kita nili hala dar an bangke so nili mena matanya apo kaduri som ko lasi nila bangsu nang join nang ko hande party long mainstream politics long rana ko nili luchani asong politik bang nili hai phang charge ap kita non bang nili ning lasom si nili panang khaplo je nang gar pana ko counter tu Sangti Hidi Pen Presenterang KarbiAnglongLIVE Dipu Taralangso Dikreng Langso Adungalong Kedo PWD Achokamar Karlitang Bidya Singh Teronaphan Pang Tek Tek Thea Tum Apran Armut Kangdet Birta Kibi Ponlong Atingki Kidam Tang Tarike Thom Ajo Apor Malom Karlitang Bidya Singh Teron Ahemalong Pang Tek Tek Thea Tum Damsi Karlitang Bidya Singh Teronaphan Apran Armut Kangdet Pusing Birta Longdun Lapen Halapu Ahem Apurial Atumpen Nangethan Dunke Kidamdang Arnikang Sam Apor Kachingki Longke File Mate Documents Etame ONGC Atum Kinangjipu Amat Hempen Chivan Laputa Kaningje Padopon Pusing Nang Pachinidun Susilo Nang Bide Ama University do Bob Kiana lo lote nililong ano cepo Ahut pen jaju tahada yang lot po Kira tuwi bangke ana dang kuce ami kanjang gi Analo ke chulo he matuwi bang wang gi Aman nilipunang kolo he Sono nang dokumen se file si pondet pole he file nang ci en tuni tari bagi apa file nang ci anwang Ama sono nang file ke si ponke pa rilo ni tuwi alam he Amat oh ni inuramuni dokumen sangi hang pole Makumamuni lo polo ONGC long klema muni dokumen sangi kap Nang lego pilo ONGC long klema muni ke Nang pia connection lo polo Oh dokumen sangi kap Ama malo polo Robinson pa ande kami Malam lo kacing kilo Kru pu de ko pini tani ya akurban ni ngabjalo Kata Robinson po ke do kakalo Lapuson din ili argi dunong lepo Alang pipilo ni mamalo ni kido talong program lo niligero Alang sido Alang tinda pinonsudo lo Argi dunong li Pipini do tahay lo Tahala kido rabang kichini po Piso sinidulang mati Nili ke hati sajan 13 pen Bilik-bilik sido lo News Report KarbiAnglongLIVE Lakhaing Koretrok Duarbaguri MAC constituency Arat MAC Anparta KarbiAnglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbi Aphan Lapen Duarbaguri VDC Chairman Sarkoi Rongphar Duarbaguri Mondal Amaipu Amoron Terang Lapen Jesemet Deithor Dehuri Dolamara Diring Kohora Krem Kro Lapen Baguri Ahawar Aradatumpen Kachuru Kepajirpon
Bangsokar chopona lamthe acho pinpur dami kedam tang lapuana ningkana hutke Duarbaguri constituency angkang along non kikhibom MAC anparta KarbiAnglong Autonomous Council Education Richard Tok Biason Dhorom plak play pinpen nonason athepi kachowek nang jia porhut dihin ahin kenang sopu matha parsik ponsi tangkahin kacherabdun ang thek hawarara tumpen ningkang sam kachepaklang Lason si kedam tang matijong ni phaing ko ra phor ni Christmas ahut sitami Christian na dhorom ki kroyara ra tuma phan sitami amondili tina long sita tangka palidam ason si non pini mate ni phai phor ni karbi nimbarim ki kroy atuma phan mate rongker karkli jia phan sitami tangka ki palidam thekpon long laso jok date hor Dehuria long aron barim ke kroyara ratum aphan ke Duarbaguri BJP Mondal amaipu amoron terang arideng pensi tangka pipa jerdam rintilo lapen halapu dolamara dili ring kohura krem kro lapen baguri ara ratum aphan ke VDC chairman sar koirong phar lapen diring polling station amaipu rajan ingtia tumsi pipa jer ponlo lason thak thaksi non angkeleji ningkane sek Lokhimon Karcho Katalon Ponjia Phan Sitami Tangka Kepali Jia Phan MAC Anparta KarbiAnglong Autonomous Council Education Richard Tok Bi Alam Toya Kingpen Duarbaguri VDC Chairman Sar Koirong Pharahin Pen Lamchak GP Tekang Paduponlo News Report KarbiAnglongLIVE Kardom. Hello everyone. Karbi Anglong Autonomous Council invites you to a grand celebration of its identity, the Ginger Festival 2026. Discover the journey of a world-renowned ginger from farm to market. Enjoy cultural performances, food stalls, farmer-entrepreneur interactions, workshops, and a vibrant display of our tribal heritage. Be a part of this celebration of our farmers, our culture, and our land. Karbi Anglong is blessed with rich culture, natural beauty, and one of the finest varieties of ginger in the world. To honor this gift and to empower our hardworking farmers, we proudly bring to you the Karbi Anglong Ginger Festival to be held on 8th and 9th January 2026. This festival is not just an event, it is a platform for farmers to showcase their produce, a platform for entrepreneurs to explore opportunities, a platform for visitors to experience our unique flavors, culture, and traditions. From exhibitions to cultural nights, from food courts to live demonstration, the two-day celebration will bring together talent, tradition, and tourism. So come join us, bring your families and friends, and let's celebrate the pride of Karbi Anglong together. We welcome you all to the Ginger Festival 2026. Kardom. Kidamtang ni Pai Pliar ni Anerlo Apor Lakhaeng ko Rapli Diopani constituency number Nodi Mini Stadium along Session 2 Diopani Premier League Cricket KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hangari Deng Pen Kang Pupon Lason si Session 1 Diopani Premier League Cricket ke Patu Open Ceremony Maya Long Alhi Sarpo Manapeng Pen KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hang Chitong Dun MLA Dor Singh Rong Hang MLA Vidya Singh Ingleng MP Amar Singh Tiso EM Surja Rong Phar EM Richard Tokbi EM Madhurya Dhekial Phukon EM Madhuram Lekthe Deputy Speaker Avijit Kro, MAC Kadom Terangpi, MAC Sorbonne Telenga, Boson Rongphar, Diopani College Principal, Board Chairmen, Manpeng Kithekiding Atum, Chetong Dun Pen, Kedang Lok Pinangan Kithekiding Atum, Chetong Dun Silabang Solong, RDP Day. Lapen Station Hini, Diopani Premier League Cricket, Ningkan Surhini Raing Kora Troka Parman, Kadukave, Teran Kep, and Chetong Pon. Bangso Diopani Hawar Aradatum Sitame, Sports Mate
pathua hin anso se ke paching thur pondia phansi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Thuliram Ronghang hin pensidami sports mati ke pathua hin aning ke hangati soi janga tumaphan thek an pen cherabdun ji pusi kaningje padokpon Sangti hidipen presenterang KarbiAnglongLIVE Bharara deralong keiso phan kilang rop ang thek adai kavi pin pen apran kidam nang karlitang Angel chakma phan ahoka kang sai pivek nang ji pusi kidam tang arkoi ni phai ke thomani Karbi Anglong opposition political parties ahin pen Karbi club atheng nolong kachesong pedopon Bharara det angkang Jessmet mainland India along north east along ria phan Kachinia Pai ki kompen joksi Northeast along Rianat ke doa khaya tuma phan RJ Asap kache prek dun pen Chinese Chinki Nepali lapen kaprek amen nangki ir lapuson pensi kilang rop lapen kahiji mason sido lapen penangan atum la soa kisung pen kaching tang nang penangan tami dolo lason thot si kedam tang surihini raing ko phomati jonga chekloni phai ingko trogani Tripura along ripen Dehradun along ri MBA ke Charlie Bomb Ariso Karlitang Angel Chakma Artaninkan Inkorapli Aphan Dehradun along ri along Bangpo Tung alang Riphan Chinese bu Kiputot pen Kachinek Ajok Apran Armuten Laso alam pen Ajok Det piang kang along lapen North East ang kang along tami isi kapre ni lapen Ningduk atomonsi Japon Bangso Jok Arkoi ni Pai ke Thomani Karbi Anglong all opposition political party atum pen chelangsi diphorong sopi Karbi club atheng nolong dharna ingi ponsi kepathi vek abangphu atuma phan sodaka kang sai mate nep ingnang konserak nang ji pusi all party hills leaders conference amaiphu jaikathar IAS retired CPIML pen Ruby Kumar Phangcho pen ke chenglok penangan rachari asong atum pen lamthi chepaklak pon rinti He was killed because his appearance looks like in Indian Mongolian. Our appearance is not chosen by us. Our race is not chosen by us. It is God given to us. Therefore, we demanded the murderers of Angel Chakma must be punished and they must be hanged unto death. We demand that we Indian Mongolian also have got the same right like the Indo-Aryan people, those who have come from Iran. Not only they, but we Indian Mongolian people, Drabir and Adivasi, those who belong to Negro race, they also have the same right to live in India. Therefore, we demand that this racial hatred by fascist BJP and Bajrang Dol, this must be stopped. And now also we are in fear because our relatives, our children are in Delhi in different places in Northeast in North India. Therefore, we demand that the government must take stringent steps to stop this racial hatred against Indian Mongolian. Chakma Satrohonta Karbi Anglongor Amar Premsan Chakma Teo Karbi Anglongor district president hoy Teo aji amalkor logot সহযোগিতা কৰিছে গতিকে তেখেত সকলেও ক'ব গতিকে আজি অকল এই ঘটনা বুলিয়ে নহয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যিমানখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী অধ্যয়নৰত হৈ থকা অৱস্থাতেই বহুতক হত্যা কৰা হৈছে আৰু লগতে এই পৰহিদিনাখন নগাঁৱতে কাৰ্বি ছোৱালী এজনী এই সৰু বাইল 9 বছৰীয়া ছোৱালীজনীক পিছফালৰ পৰা গৈ News report KarbiAnglongLIVE Tangte pinia daba birda ke lapuan si kang ton poniglo